Mayam Bukrumzari, Ezenda Manipur Miang Tabu Punam Ahna Tram Oxeri. Ngarang Manipur Bidan Sabagi Tramatorek Suba, Mikhalgi Ahanba Fieski, Mikhal Pangtoko Loikre, Adu Ani Supertanki on a Lak Liba Marski Tang Pan Pangtoko Adu, High Ahanba Tanka Kimango in Namaso, Ani Supertanka Kimango in Manipur, Manipur Parzam Yamgi, Akogi election Gamil in Hokuba, Isu Grow and Putopi Manunda, framework agreement, Amasung, Akogi fact encounter the Maralevasing. Speedy justice period of the Maralevasing book to Mukogi Pong Topa, Akogi, Iron Yoba Pong to pushing the Pongal Habagi, so we issue Nikakli, Highway issue Nisi, Kananabi Tanzanga says in the Manipugi topic on a locality, Lunena, Highba. Topic asida khanan bigidamta akhoi studio the links in videos ahamta aigi hek nakan the links in videos RENU TAKHELLAMBAM president Extrajudicial Execution Victim Families Association Manipur EEVFAM president RENU TAKHELLAMBAM Putram Oxri welcome to Agenda Manipur adu hek the links in videos na Johnson ELANGBAM president United Committee Manipur ni Johnson Putram Oxri welcome to Agenda Manipur adu aigi hek extreme right links in videos na tamo PRADEEP PHANJOUBAM editor Imphal free president Putram Oxri welcome to Agenda Manipur Johnson ahmad laksaning si hantaki kanusta yamna itha thazida bimongda more than 1 year Graba, a framework agreement ki can see content sigi haidu hana yamna kan hantaki mikhali mangs da yamna so issue civil society organization the gilai nakal amurum da su masi congress na yamna chaw na BJP da akogi vote bank politics da yamna so tool amu na sinagi poni ado Johnson isamaksu yamna akogi hari post da yamna thawai yaw na hona bikiba misamni ado matang laksani poti hantaki Mikhal sing mang oina mayam gi oiba issue ma khongjing ma sangsang gi matam se extra kanuk se framework agreement ki matang ta sing namak political parties sing na natraga laingak asina natraga mari le na authority sing na miyam na sangsal liba ihok sing du ta sing na loksan bi na khan bi bra natraga response le ten lubi ke bra ai gi wakan de low de na low ya maram de kari no haita raga de CCS of Marona UCM CCS ke koi na taugi badu it was the political party han moina framework agreements election ki tool moina propaganda do gi khulai moina chatharak padagi koi si tangai phadana issue se trivialize taugi dore yam serious oi binata bid moi political scoring gi damuk taugi dore haidana koi intervene to change do regadi yam kanne serious oi rabanina across party lines ko every political party sing mo aspiring candidate sing adu golona individual candidate sing si kariba pledge to the people of Manipur haidana miyam da noigumba thaudang ama ko responsibility logani kaina in writing da madu khoi lahona ba ma tausi madu su part ama mo adu serious oragadi kesu advain tawdra na khan gi bani adu almost prominent oiba leaders sing soi to bodu lakide Madam the Maduna Dum Takpada, Samna the party, lady Vakara, Kogi, Samna have the Huzik framework, Yam Kana to Biriba, Congress ki di Karabu Hayam Handan the Lacre. I framework the Kogi Putokoto Del Piona, Kogi CM Naga Yamkana Hiragasu, Congress ki Madugi Soito, Kitanga, the Mitrate no Laki, whereas BJP in 36 Mulai, don't want political party singi, me Karakarazu Lagasu, Hector Kone expect to Budumokti Dum. Yo, they had a thanks the Hanas Habikre, a who is chief minister, deputy chief minister, Musung speaker Gassi, Muilaki, I do what I say now to keep platform, the political rally convention, me, the Wangang Mutam the day. Quite say, chief minister, Gogi, deputy chief minister, and a framework agreement content Yahulu, Muslim nation, and I'm doing have a say. Aduga, Hosiki locked up cancer the more low political party, political leader, and the low roles, Prazamiam, the Korean having. Adun ngasagi political blame game tong na bagi dun ngasagi adu singdong na ba last di ngasagi whole issue do politics mamagi board kom na bagi kulai win ta jaijeri do adu gi thak tu yam kanna yoksan gre aduna even prime minister la akanda moi statement na pires mai da uduna adu aina hygienic gi ngasagi August 3rd sign tong 2015 gi koina RN review unaba statement to chamaneba magi mawong kitang londa poda kitang kenaragasu whatever to the high ba RN review high statement to yam consistent hoina prime minister lakudu su high ba hom ki suk leite tawudabu khoi ngak pase khoina masi makai yama dagidi kaigina khoina local press system nagi politicized story high ba nate bidasu haziki 31st March de sida moi lotion ni high bagi podam khak leiba public ki karai degi thola puna information ko ju khang deba aduna maram marakanda at the same time hauzik forward the continuously handak election maya is the Hebron degi hai tare ko senior ko gi NSN IM gi moi outfit gi senior unnamed official sing na
मोगी स्टेटमेंट से सुम थोलेबा लेटेस्ट बाय लेटेस्ट काय थोखरसि कैनो नागाना खंजबा एन अखोई मंगलान दु मंगफाउ दोरे हाइबसिनेबा अदा याम साथीरी दी यस मधु मोय पंगाई हाइबनी न स्वाइद सुम हाइरगसु मधु क्लैरिफाइड तौबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट से थोकते हेबा अदना करिगुंबा खर लेरे हाइबसिदी इराय लाइन मंगद तारेबा अदुना मरम ओइरकांदा ये नोय करिगुंबा खर तौगे खोटके न हाइरे अदु मु स्पेसिफाई तौनबा मान मोंग दा आरएन रबिना मणिपुर के स्टेक होल्डर सिंग यावदना दगी मयाम के यावदना अमद तौरोइदी हाइ तौदबु NSA ना हाइरिबा स्टेटमेंट मोदी माइकेदगी थोलिबा स्टेटमेंट से काउंटरएक्ट तौदेबा तौदबनिना सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग खरदी लेरब्रा मधु फाइनल ड्राफ्ट ओइदेबदी याय ड्राफ्ट प्रपोजल ओइनागा लेरमबसु यायको मधु तसेंगना अखोगी ngसागी मिपाइनबदगी मचाक्तु ओइदना अखोइनसु ngसागी नोय पॉलिटिकल पार्टी सिंगदा अदगी हुजिकसे याम लुरिब्स इलेक्शन से हयेंग लोइग्रिन तांग निपानदा बोर तांग 13 दा हाइदोनी I know this is Masigi framework agreement it's going to be the top issue of Manipur in the next 5 years. Next 5 years, next 1 year that this quite a sathi issue mo oineba. Masigi aduna yam seriously koigi kano koing arang electorate when haijegi buduni koi ILP the Kangre Manipur gi ILP gi nainarapo matam da kano da koigi Manipur gi assembly da noma kai thoga nainabangam mi yauram da na koi zero chatkri neba kana kana expert khan tawa du tawa khumboy lapoi tongdana ngamnagi dana aduna homework tawrakanda politicians sing se nakoi political blunder na Manipur ki thak se si yoraki bani haibase akoi handak ta gidi fazana homework tawrakanda he na fazana prepare tawrakanda mathangi sarkar se noi na thak ta tadorina candidate sing sina vote ka harga moi assembly de phangdo mayam se adugumba gi message ama su yaubne koi na khonda tawsigi bido adubu madu hoksi phawbo de koi prajan hayeng magi kamai tor kono de khangde adubu laigriba hazigi position se da gidi hena lusalakani haibase cdi adum expect tawji okay don sana takri si issue sida thogi yam seriousness oiba political leaders ki mayam da mamita bu oi habni adu vote me adadi issue mayam sing si putu e moi vote khomna na bo hona bukanda adu in practice in reality de mo kogi role low natraga responsibility low harga di moi my responsibility thaido sal habni tamo matang silak saning si prime minister kogi Narendra Modi Amit Shah president BJP national president Rajnath Singh Kiren Rijiju atopo mayam khai kre ada even interlocutor or RN Rabin haibi matungda mundriba sak pijening de habu hai masu yam phajana hai is in the process of drafting happening ado final draft so tawdri hai adum contents the kemta yaud hai political leaders man habib kanda masida Manipur gi sokataba kemta leite habu bafum di hai adu Johnson na chingnabi ofum mode adumak thambiri aduga hojik lari films da handak si election mangda civil society organization mayam da sangsal le bi hoji tasing namak yamna tangai phadaba ma yamna right time obra ta aduga masigi kaino si impact si kemta le bi ma bra political leaders sing mafam after election da si matang sai na haining budi hajbo hydroelectric koi framework agreements karino haigan hajbo hydroelectric maram si koina kemta involved to bi yenga maram amani oi humya ohumari haitar oi mo se le yusum oi ram ya bi pose amana kaino the framework agreement manu kem yaud yaudramina hydro haiso hydrogen thamaga leiri na thamjana kanam leidana aidi akoi kanom thawam dawrina aidi adu oiram to yam mal tasena amphau yarum do man machak yaudo framework kaino da wari sani kam ko yana de bas dawrise naina da yana da po yam leirina Nagaland manu akoi Manipur ta Nagaland manu so kari no moi pami se hisi majimoi me senso hai moi hanak so khana dawna dawri moi interest group mayam to khana leina mai to Nagaland man ho ya haski ya mi chapam program de a framework agreement ki background si ngor gadi hoi saksu seram dai samana ai siding ne kama yini na haib dra ho to adu me amloi tanare wari ho to ga framework agreement hoi ya nani tawni se preamble ni hai moi hai da preamble ni hoi so idam ki puthokani naga ya pam puthokani haidra ya na hibri haidra adi madung dari kon machak habjal ka machak habjal na si mai gidi hani yana le por ri han loire ne ba so loidan lai si ati oirando mande machak si khari leraga proposal leinaraga machak wani ho yaudo do haidor kan chopna ga do hai chopna ai oidri poram puthora ga chopidra moi saigi loisin ge ka hai do amron do phajong puthoki wani machak si leitri hai bodu hoi wari sam de hokre ken pressure si ati sone hoi Manipur ata to bida BJP ka Congress ka mai jina kan sita national level su criticize or prime minister dum dham do na framework agreement ki to kai khare hang si akoi na ga hang ma de ba hang kan sita lady lei khumangam dam lady se ai di machak si yaudri ban khalle ba
ꯑꯧ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯩ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ Rahul Gandhi national vice president kogi all India Congress committee na hajiba prepaid framework agreement ni Modi kitang khangani habi artha se kai le male matang ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯒꯦꯁ ꯋꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯔꯕꯤ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯕꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨꯗꯒ ꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯏꯗꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯤꯁ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯧꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯁꯤ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒ ꯏꯔꯝꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥ ꯈꯟ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯅꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯤꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯄꯥꯝꯗꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥ ꯏꯔꯛꯄ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯥꯏ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯛꯁꯨ ꯁꯤꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯋꯤꯁꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯕꯔꯦꯟꯇꯤ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯩꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯃꯛꯇꯗ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯂꯣꯊꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯊꯥꯎꯁꯤ ꯂꯣꯊꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯟꯗꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯣꯕꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371A ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯗꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯎꯔꯒ ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯣꯞꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯣꯛ ꯈꯨꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯋꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯗ ꯄꯦꯇꯔꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯏ ꯈꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯦ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯄꯦꯖ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯖꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯋꯥꯏ ꯈꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯦꯛꯀ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯔꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯅꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯋꯥ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯅ ꯈꯣꯡꯅꯗꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯅꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯦꯟꯃꯟꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯏꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯚꯣꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ KSAꯅꯁꯨ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯁꯟꯈꯤ ꯏꯚꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯪꯁꯟꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 XDGP ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ SP ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔ AK ꯖꯂꯖꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯣꯇꯣꯒ ꯊꯦꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯔꯦꯅꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ victim family ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯈꯤꯕ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट 1528 cases in Manipur से फेकनी कायना रिकॉग्नाइज रखपसी मणिपुर प्रजा मयामदा यामना नुंगाइबा नुमित अमनि लाक्सनिंग वफुंदे हुजिक्सी याम नुंगाइबदु दुम पेथोक्तैरा अखोगी स्टेज से कायदे लेदि ओनली दु खतने लेब्रा दुगा मागे स्पीडी ओइबा अखोगी इन्वेस्टिगेशन से मसे करम कान हरपा याबगी ले प्रॉब्लम कइनो लेइसे कोई फेक एनकाउंटर की केसेस असी कोई सुप्रीम कोर्ट थारजी 2012 तगी कोई ngasi फाव मखा तान चथजदुन लाक्सबने अदुगा हदक हौरिबा इहौ असि कनागुम्बा खरनदी बोर्ड की कैका की इलेक्शन की इन्फ्लुएंस मालेने हम हाइना बसुले अदुबु तसेंगना मकीदी अदुमकी बीजेपी और कोई हुजुजिक लाइरिबा कांग्रेस सरकार की अगेंस्ट मीन्स अदुमकीदी अखोइना ऑर्गेनाइजेशन दी हौजबदी नसदे अखोइ ऑर्गेनाइजेशन की ओइबा अखोइ लेजरीबा अखोइ दुम मीटिंग गुम्बा तौबा मतमदसु तसेंगना हारगदी अखोइना मरुइना हौग्रिजे CBI की मतंगीदा हतक 23rd इंसिडेंट की कोई रबीना संजीत की केसेस असिदैसिदा हाना कोई फनदी यामना कुइरे 2009 की इंसिडेंट नि अदुबु CBI ना थिगलु हाइना मखा ताना कोइ हाई कोर्ट थादना खोतना तौरबा मयाम से ताबीदना लाए अदुबु इखंग खंगौदना मसी सेंट्रल रोम दगी CBI ना अमु मसी रिओपल अमु तौजरकपनी
haidi masi BJP gi oi mai gi manung gi oiba political agenda aduga mokhoi gi oiba khudong sabu lobu su oiram bayai adubu tanja chana ekhoi ifam na su masigi matang asidai sidai ekhoi hojiki paliba sakar aduga BJP da thoidonga tawjabadi nachade adubu ekhoi na hauriba numit asigi oina di ekhoi gi jalji che CB kainoda CBI na reopen tawraga ma investigate tawbiu haina magi bel kakna baida makta high court ta amuk ahamba tang kun tareta high court ta puthokpa numitu ju ekhoi kainoda press club ta ekhoi madugi oiba ihom ahamba oina yamna chauna victim imung manung singna tawjabani aduga anirak suban akhoi si kaisapat ki lemejam lerakta akhoi dharna phamdana akhoi slogan laugdana aduga civil society organization khra yawi aduga student organization da akhoi KSA na maru KSA ga akhoi ifangana organize tawjabani adugi marak to da koi student organization kambu khara mokhoi ju dum mateng pangbi yaubi ge haina lae adubu ekhoi gi DC gi fact encounter issue asi akhoi gi tungan ba akhoi khata chat taba yadi haiba gi pota kaisu leite aduga ekhoi gi apunba Manipur every praja section khuding mangna leiba akhoi mioi khuding mangna thengnari ba ihau asida akhoi punna chamina budu pamani ne akhoi numitu gi oina ihau asi yamna mapung phana mai pangna ju pangthok pangangure ifiji mai thajakre adubu tawreiba asi ekhoi jaljit ki matang da akhoi jaljina invest magi statement do piraga akhoi investigate hobiu haina akhoi di haujabani adug already akhoi gi case ki 1528 cases ti akhoi supreme court ta hana tharaga already akhoi final hearing matam lepaga leirabani april gi tarik 35 kun akhoi final hearing akhoi matam lepchakre loinamaki lepchakre adubu hariba ke asigi damakta di akhoi hauji pikhala khraba akhoi gi documentation tawkhraba data collection tawduna 1528 cases maki mi sudraga ju already akhoi hana changwa ga nifu manga muki cases ta di akhoi hauji se category khaidoktana haidi khoi category tare thona khaidok sai tamo hariba category sing asi mike NSRC na paiba khara ade judiciary inquiry loiraba adagi amo eyewitness aduga oral khoi complaint tawba JC shemaga tawgiba samaina akoi category khaidoga haji fight asigi damakta supreme court ki final hearing damakta khoi sem saduna leijarabani already masidai sida khoi kanasu aina ngasi khoi gi impact tv gi khoi khodong masigi tanja si lojaraga ekoi kanagum kharana di akoi ju media da kanagum kharana di adum habirak pasulei haidi board maya sida noina tawriba thabaksi political influence yaubra kanagum kharana paisa piraga insalaga or any political party amana tawbra haina dikhale tasengna maduma ki wafam kaisu thoidokba leijade ai ifang yoina represent tawranga si impact tv da soi mamna adum saru yajari basini adubu lakaduriba election ga mari leina hanba haibasidi chaliba moi pairiba CBI natragana BJP ne ilakpa potnina adu manana uhanbani adubu aikhoiju praja ji tangdu leita dana leiriba khoigi Manipur praja asigi damaktadi haukiba matamda akoi justice haibase ngasi phawa koi purakpa ngamdabrina tamo masidi aikhoidi injaba laujaba adu khaktani Supreme Court na ju paibire habidi justice pangna aigi pifum to ko pressure ningsing na to badu tohon bani speedy justice pibiyo habini ayamna nungai jai 2012 tagi hauna ibam mana akogi fake encounter the heart of families me am sing sigi akogi families me am sing na punse laga sem kan matam dugi 2012 tagi hauna Supreme Court takna duna la kan tawji 2017 gi akogi April gi numit humni ta akoi case mayam khak Supreme Court na maji lakoi kan habsi ta sing namak yamna welcoming step amasung Manipur praja myam gi di yamna nungai ba kaino ne habo fumsi thamjabul na matang sa the break malojage break ki matung da khoi tun hanjar ke impact news ki agenda Manipur miyeng ta dan laibi break ki matung da agenda Manipur miyeng ta bi punam po amukan na taram oksari akhoi ngasi khana jari sa hantak ki trama thoi chuba Manipur Bidhan Sabha gi mikhal si mang oina na fact encounter amasung framework agreement si yamna chawa issue moina khana ne ki bata singna mo masi election da masi impact lai ki da habi gi matang da khana ne bi tanza lojabani tamo PRADEEP uji khangjaning si uji kano RENU sumaya amatak pikre yamna koina asa chaw ngai jari bana traga especially in particular hargadi EEVFAM gi families me victim families me gi mayam yamna khorang ngai pa timing mani April gi numit humni gi manungda gi Supreme Court na speedy justice khar pir kani habi gi mata mola phase ado tamo tang da aikhoi gi hantaki kano sadi BJP gi vision document su yore akogi fake encounter gumba adi corruption gumba se yam thuna thikalag masda bifum topa dandi pibai se mogi vision document di yaurabne oribo film sing siga hojiki sahi 2012 ge hona duna lak post siga hantaki sahi da April da mulak do post da amuk kari upi kai khadi some sense lak kadri habagi asa ubi fake encounter batang se simatang se
hadi election da party ani ma hai da koi main party ani se BJP ka Congress ka ni sna moi man ta do na ri na BJP se rongai re Congress se rongai re ai tang ai personal experience you know wari khali ge ba haji ki matang se kamai da ge da Supreme Court case la kan se da agar se da Attorney General India ke Attorney General se man speech agar defender wi deposition da adu why the khoi Supreme Court correspondent le tamina national papers ni yaw do happy khoi de khabar happy ba mai to na sangai express happy khoi happy adu ga naharal thodang happy ara khoi happy se da Supreme Court na khoi happy report la le he na kana na Attorney General na case or na khoi Supreme Court ka nei ba hanjan mari actually kem ta hearing le tan hal bu khoi matam sumangi bisha sumangi mai don to hidna to kan sira aina haining is na state government ki issue ni central government ki issue ni ada central government ki sana BJP ni kada Manipur na Congress ni ani mak nakan le mina defend ori nya to isbo hai bari moi ani mak si defending party yaw ri moi amana election dari moi na na ke khoina so ya to poton to raga amana ya ki dabni heavy amount of ina indona na ba to kan sri sai state government su central government su ama establishment hai tare establishment ki develop oina akoi fake encounter si tawki den aham da tawki de hermi Attorney General hermi da dune to akoi fake encounter lekhi den ha kan jara santosh hegde gi do commission inquiry kak taw kan jara fake encounter sample len khalo kan fake encounter where me ha kan jara de fake encounter tawki do necessary oin tawki ne se central government ha jara Attorney General ha jara inna aduna e hai di se maran si moi animaki lemina ba stand amne se tawri bo san si moi gi akoi di sini state sarkar moina the state amoina akoi di state defender ri ade aduna adugi defender budra soki ba kamuni collateral damage ni na actual peroni combatant ni amaina moi defender ri ne ba to bu kan seri moi problem lemin dar min to so ai hai se moi ni khana bai se kona di akoi yaudi hane wan na yaudi jani mangne lemin ri ta se nakan problem lemin raga Supreme Court defender ri state central government su state government su akoi ken to khidi fake counter lite haram ham legi fake counter to khara su da ka len to buni akoi state na se nation state se defend to ganda pa akoi gi na power se na bagi akoi gi violence na bagi legitimate violence na bagi rightly bi se na ga thoki ba kana casualty atani hai minutes ma bana hai minutes mina ada hajina moi election issue ra cancer na akoi di yaude central government to halak buni akoi di yaude state government to halak buni ada somda si police to hni macha pixel khimna chaw chawra kan canvas chaw hi yeng ragadi state haiba si defend dong moi ani mangne ba adana chumtho hai di moi ani chumtho damni dan di pi har moi ani mo da hai dan mani mo yana raga so sida thoki ba in congress do police activity na has 1528 has it police activity army or CRP lo yaurina adu yawmina brina yawmina bi wata mai state ki philosophy na khoi di state challenge or gari thena de heavy pone mo haisi ba hai kan sida la de has le thona da to si mo di ta sing hari gari mo gi kai ni ani ma yawmina ri ba maran or su ani ma gi maran mo ni ma thaidok na ga su responsibility lo da ga su masi akoi gi human right akoi gi Manipur gi human right group amaga EEVFAM ga kan hon of the gi state si jok posita sing ma madu state government na moi dai te lokhide sumi ramdi madu fake encounter na kaim ta claim to gide madu gi matam sing da smaina akoi gi sangsalu matam da खोने नोमै कापसल पदे हन्दुन कापदम फमदुन मा सी लेमरे नोमै सी फंगे हाबि वरि गाते लेसे अदु मजु फेक एनकाउंटर अमत ओइना लौखिदे मसी अखोगी कापनब द सिबा गात ओइना अदुबो रियलिटी दि लाब कांदा सुप्रीम कोर्ट ना फाइंडिंग से लाकपने इवम अमसुंग ह्यूमन राइट अखोगी अलर्ट की याम असोबो दाइतले अदुन ओरि फिल्म सी स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग करो मागी रेस्पोंसिबिलिटी सर्क तोरगसु हंतकी मतंग द क्राइ फाउद मोइना थैदुक पंगमगदकी थैदुक सुप्रीम कोर्ट यादे हाइ फेक एनकाउंटर गातनी अदुना अदु पिहम तो को दंडी पिरक तामने हाइ दंडीरा कम्पेन्सेसन ला सिग्रमनिना मु हिंगलनि यादमिना कम्पेन्सेसन चपचाम पियो ना सुप्रीम कोर्ट की अदुगी फिल्म लाइस बावा अदे कमाइ तो ना माने एक्जिक्यूट तो के असगी अनु माने सुप्रीम कोर्ट पिइबा ruling do कमाइ तो ना माने एक्चुअलाइज रक के अदुगी पोतने नमसन थमगे आइ मगी लॉ की क्लॉज अते तरोगा अदु वाले अदा वाले तरोगा नमसन के आइ अदुना हजगी केस तोरिबा केस ता याम कना एक्टिवली संक्शन बिया काम उसदा I encourage on justice for halngi haraga deba okay yamga je kana Johnson maroina hojiki issue sia maru issue ni 1528 families kai si yang khrabani adu RENU nahan koi gi manung pagi topic dis number da phungdu khibigi matungina around 200 300 phawgi sang su leiba man bagi posak amakak su phungdu piki
ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯨꯛ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯅꯤꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯈꯨꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟꯗꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯦꯛ ꯏꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯑꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯌꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯀꯥꯞꯇ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯒꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁꯣꯔꯥ ꯁꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯅꯦ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯍꯤ 5 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦꯅꯦ go to hell with all this ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯟ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯥꯎ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯥꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯂꯨꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯀꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅ ꯆꯣꯡꯗꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯆꯦꯜ ꯆꯣꯡꯉꯒ NS ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥ 5-6 ꯊꯝꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯐꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯀꯧꯔ ꯂꯥꯍꯟꯕ ꯐꯥꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯥꯊꯤꯕꯗꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 23ꯗ ꯔꯕꯤꯅꯥ ꯁꯟꯖꯦꯠꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯅꯥꯄꯥꯠꯇ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ 5 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯠꯂꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯆꯥꯗꯩꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯄꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯦꯚꯔ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣই ꯎꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯪꯖꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯦꯛ ꯑꯦꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯉꯥꯡꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯦ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯖꯝ ꯇꯧꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯇꯨ ꯀꯤꯜ ꯄꯤꯗꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭राꯏꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤस्क ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯐꯥꯎ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯂꯦꯊꯔꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ एंटरप्राइजिंग की स्पिरिटुसु कितंग मागी कनोजु हंदहनगिबा लेबाक्सि अमथोकप मंगोंगमदा लेरंगरपोनेबा अदो हौजिकति somehow ifam na tawdana adagi ekhoi working committee of the apunma loop NSA noin tagrabni moi noina bak pha adana punna loigrabni adagi ekhoi human rights alert ki ekhoi oza bablu mi khara sida sumain tawdana mi na usinna kadu hadakti taseng badi election gi manifesto da haibum thoktabro noina bakse party noina ma haibum thoktabra ekhoi manipur da hat ki mi sing sibu eta yarabra siba yarabra ajmal kasaf to नुंगमैना कापतना माना कोई चेन चेन VT दे हरका चर्च को हाले मी क्या नो रमासी तसेंगना ड्यू कोर्स फ्लो तौर कांड चाही अनि मखाय अहुम चंगा कांड फासी तौगिबो नत्रो अदुगुंबगी तौबम चंगेबा अदुगा अमरुम दंगा सागी ह्यूमन राइट्स ग्रुप सिंगजिसु हाइनिंगेबा कैदुगुबगी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से मैंडेटरी ओइद्रिनोबा मणिपुर गुंबददी स्पेशल प्रोविजन पीगदौने चेलिबा मी सिंगजिदा पैसा हेन पीगदौने अदुगा MH अखोगी अदगी मया यावदुबा कैदु कै कानदोरिगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जु कै कानरिगेबा सिगुंबगी ददी नैनदेबा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो कई कानरिगेबा मागी लीगल मागो सेंसनिंग पावर यावब्राबा चुमनेगे रिकमेंडेशन बॉडी एम ओइरे लौनिंग तो कोने रे मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन जी कदुबि लिंगते मैंडेटरी ओइदे अखोगी ह्यूमन राइट लॉ द यावदेबा सेमद्रे सरकार ने सेमिंगदे सेमद्रे अदुना मखोगी ऑन कन्वीनियंस लेथोखरे अदु हुजिक केस मया मथंग थोला कांसेदि अदुना सिगुंबदा चेनबा मीसिंग करिसिंग मयामसे सी प्रजाना मुन येंग लेगदोंनेबा सिगुम मीसिंग से पब्लिक फोरम द कैद मोजे लिसन दनबा होनागदोंनेबा असुम सिंग जे अखोई थमजनिंग हाइतारे अदु मतमदुदा अखोई मियाम से कयुम फिबम अमदा ngang ngamjedaba imung manungi sire du phok dak ba case ma tawge tawtunda hey nang tawrunu nang loisani nang horen tawni haiba ngamba adugumba leibak ama sasan ama haugiba akoi sei manga tara adagi tranga akoi haugri mayam se sunoi kaukthupudi phatteba adu tawri mising se rajniti gi khanbi ba to tokpiro ngammaga noi kai ngamge board maya oigera thoga tawri framework agreement isu phagi ta thorako dore mayam chang tawre CSO sina
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ NACN ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯜꯂꯣꯜꯂꯨ ꯑꯃꯅ ꯀꯧꯔ ꯃꯤꯗꯣ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯔꯥꯠ ꯁꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯣ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯏꯟꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ on daily basis ꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ July 23ꯗ ꯕꯤꯅꯥ ꯁꯟꯖꯦꯞꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯏꯁ ꯑ ꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯝ ꯕꯥꯏ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯦꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ राजनीति तौथोक्रो जस्टिस की दमकता फाइट तौजरेबा अखोई इबेमा रेनु होई करिबा म्याम तौरिसे तवम अखोई म्याम सपोर्ट तवम थोक्तब्रो मतमदुदि पॉलिटिकल क्लास तुमिन लेगी मोइदे दा तारेबा मतमदुदा सुमाइना तौरे अदु तौरे हालिबा सिंजेगी फोंगिबा लारिक म्याम मोइ रिकॉर्ड म्याम दु येंगो मागी डायरेक्ट कनेक्शन दु लेरे हारेगसु ड्यू कोर्स ऑफ लॉ दो तौरम याइदना अदु म्याम दु तौगितरे फारब अदु मरक्ता कयाम सेंगिसु खंगदे सेंगदेसु खंगे अचुमबनेसु खंगदे चुमदमसु ट्रायल अमसु तौसबा नते अदि योंगो ख्वाइ साथीबसिउ मनोरमा की केस टू लोकल सेशन जज अमगी मखादा सी उपेंद्र है ना इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1952 मखादा तौरे 2005 ता हाई कोर्ट न केदौरे मोय ngasboi mathakta di legal sanction piba ngamde aduna center gi ayab yaudri case investigation chathor tokre this is a situation aduna sigumba Delhi constitution na haire Manipur ki situation is local adjustment ji yenga na situation ji ai khoi de gi tamma kan constitution sem ga dong ne ba ai khoi de gi situation da haira kan madu thengna be experience na leiba ki ohin ga dong ne ba mam de ai khoi di thengna ri bani na ai khoi sina akhoi gi asona kan da taw do su sum pusalla ga tong ne du yar oi ba adu wani da adu gum sing je khoi taw ningi aduga hujik maruina ajigi national human right commission je mandatory oiba dumaina state human right commission mandatory oiga dongni adugi mathakta legal sanctioning power se yawn ga dongne ba ema khogi national human right commission da adu da khanga dongne ba kano ya mixing to be renu tasing bodi renu gumbo family myam kho lady victim family myam kho snam sang laba sahi myam si awa ana ning kai ba pain da ba adagi khogi ning bu thung da ba aduki yam tormented spirit myam kho सुचोई सुदन फौबिरम गन खले मदु पेन द सैना क्या दो ngasi sudum loina de hingi adabo a ray of hope asagi mangan masa phuk lakpa hobani mangan sama pung phan budin da ka usi adum laksani posi rinugumba victim family myam na ngasi samaj atuke matik wana khogi khangiba samaj ki minok maisa discrimination ostracization gumbi phim madu natraga su kai ma phim da thak amdi yengbi da yam wana lelakpani aduga akhogi fake encounter to khri myam sinduna yamna nungai na hingibani hojik laksani poti makhogi maral gi matungi na makhoji dandi ga prigal lebak samasta e maral leba sing du smai phangi kai se as an example for the future generation mathok tain kham ta den kham astamo du di yamna tai leiriba imung manung aduga leikitra mapuroi ba kaina khraba lukra bising na wahori ba se tamo aduki matiam wagre masi khoi UCM na phawba khogi angang gi child education gi samaina moi private school ga hona mina dana lek tam bangam da kambu khara moi khoi ki tamo gi ma mateng dagi su khoi victim imung manung khar da support pi bu sungam je adu hari ba sing asi angang sem ba ha bu su khoi generation future generation gi damak ta di yamna aduki matik maru oi mapa yauduna semba imung manung wari myam ji ju basi ju yengsembam si ju khoi society ra asu kwai mangjaba ma lakaduri ne ani pul wari bane ado sigi si phawba da khoi angamba khoi UCM na ju private school welfare na su yam chauna mateng pangbi aduga akhoi da horiba mayam asoiba aduga akhoi na hona jariba ngasi victim ngarang na hana akhoi na thoktana ga slogan ga lauduna tawriba ji akhoi haugi ba jahi khara da khoi ifam na sumaina ju amukta su tawtidri hatak sina ahamane ado nahan chappa matam da jo khoi mitai pi ta gi ba khangau de tamu haidi pen da ba singje student organization na laubuduna mi gi thamoi de gi tholakpa khara wale haidi imung manung mi singduna photo paira chappa matam da khoi gi ine hoi khara de gi leiba myam je khoi kainon khak thogle ba khoi da jamna emotional khak thogla aga policing da nga pa matam da khoi da moi da kanna lauksening ba makhoi da taring ba challenge sam khak ti khoi da adumaina thoglak pa angkha khoi feel tau jai haugi ba anira humra khoi na hada protest tau gi ba agitation chathagi ba matam da adu masi tasengna khoi da ningsing hanbadi akhoi ningsing hanba makti nate mayangi thogdo hogi ba matam adu akhoi gi leikidriba sing ipuroi ba amadi macha kaina khraba mama sing ji gi oiba
सोलब अहनसिंगदुदी माना हिंगिंगाइदा आई इसा हाटपा मिसक्तुदी आई तसिंगना मखोइना जेलदा थमगा दंदी पिबा फांसी तौर हाटपा हाइजे लाउरिनेबा ममा सिंजिनादी मखोइ हिंगलिंगाई मतमदा पामेबा samna kanda renugum mayam khana waba thingnar khimi yam tasingna ba abcd abgi mapadu adugi magi no pado masi mi halu bi jenda lekhibni ko mi hatpani ko aduga paisa phangkhibni ko kaibgi mingsat makhak society dang asagi renu hoigum family na awabgi adum sai thing pi khragadi masingbugi thodok se handar kan khan तमो हंजो हंदरकनी सोइदना हाइदी हौगिबा मतमदा जस्टिस ता हाइजिने पुरा टोटली फेल ओइले अखोइ कनागुम्बा अमता होय होय इसम समना हाइबदा ख्वाइदि फजा 23rd इंसिडेंट मी हाटप मसक खंगे कनाय ऑर्डरम का हाटपनो हाइबसे सिंगना फावबो होजि कैसु तौंगम द लेसिनि अदुगी याम चावरबा खोगी फेक एनकाउंटर अम हाइदी रबिना संजिकी जो अखोगी 23rd कैनोगी से 1528 केसेस की मनुंग संजबा गातनी तमो अदुबु हाइरिबा केस अमखतंग माइ पाकिबदा मदुदा चेनरीबा सिफाई नत्रगन एनी गवर्नमेंट की अथॉरिटी अम ओयो मदुदा चेराक पिगी मतमदा वंस अमा जस्टिस केस अंकक माइ पाकपो मतमदा इफमगे अखोगी याम चावबा कैनो लेबा अदुन अदुगी माइ पाकपदु अखोई हौना मिनसी अदुगा अखोइना हौजि कैनो से तुंगी जेनरेशन की दमकता तमो हौगिबा सिगिबा म्यामदो हलारोय ngasi lauraju akoina honari je ngasi manipur tangdu leita da ba lenga aduga akoina sida pami basi achumba bichar wayen badune aduga akoina honari ba ji jo haji haji ki khakta sunate tungda horoka duri ba generation hayengi damakta su ekoi manipur da leiba manipuri every session maitai khakta gi wanate siri myam ji maitai pangal hau loi yawe adu si ki damakta ekoi tungda horoka duri ba singji gi damakta di achauba ekoina kan bi ba hai tare ko generation ama khakti ekhoina kan bangam gani haibasi ekhoi achauba thajabane ngasi maksu ekhoina taliba justice achuju ekhoi khoina hinglingai matam athuba matam da ekhoi phangani haibagi achauba victim gi imung manung singna ju mangal se ekhoi hatak lokhalai ba step singjina ju ekhoi dadi achauba asa amadi ekhoi uba phangse haiba asa ju pung phana madu अखोगी प्रैक्टिकल उन्थोपंगम बदुनी मयामना पामनाइसी मरोइन स्पेशली अखोगी विक्टिम फैमिलीज ना अदो मणिपुर इन जनरल को तमो मतंग लाक्सनिंगसी अखोइदा यामना चाव इशू मयामसी इहो होरुसु इहो हो हेलो कांते नमथगबी कल्चर खलै आईएलपी गी यामना चाव इहो होबसी हतक पास तौनी हारगा अदुम पास तौदबिदा अदुम अखोइ मिखल लाखरे मनोरमा इशू दो मणिपुर द लेबा वर्किंग कमिटी ऑफ द अपुनबल उबना याम कन्न पुनसलग इहोसी लेप्तना यामना वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट तौबदगी मदुगी रिजल्ट खदी फंकी लाइकवाइज माइ तौदरा मनोरमा सिबुदु मा मी अम खतंग हाबी वफुन देते मागी नेचर ऑफ दैट मंगोद पीरियड ब्रुटैलिटी मंगोद पीरी बगे आर्थ वहन तौतु यामना पेंदबगी मियाम की खुंजंग संखिबनी हजि 1520 मॉडर्न डेट अदुदगी सु हेले मसिउंबा इशू सिंगसिदा अखोगी खरा सागलमगा हेक नमथगिबा खरा हेक गांखलम हेत मुटखिबा सी पोसे थोक्तरबा मास मूवमेंट अमा तंगाइ फदन संग दब यादब्रा तम सी बता सिदा रिजल्ट फंगदे जो हायर साइ गन परमिशन सर्जन परमिशन दुने 1000 गन संजित का गन हाथ खिमतम दुरगी अखोइ हजिक सी हाने लेम फेक एनकाउंटर की ट्रेन दो लेप खिबो हाइरेसन अखोइ यादबनिना समदि इनक्वायरी लाखपनिना अखोइना कितंग ऑफिशियल गन सिदा पॉलिसी में चेक तो फंगिना अमाइ दवदना यानबरी नुआइतब थौडोनी थौडो इजरगसु मादुना माई सैक्रिफाइस नाति कुन तुंगी मियम कल्ले हाइबदुम यानी हाइतारे रिजल्ट फंगे रिजल्ट खरा फंगी दुन सो रंगने खोइना एक नेमथगी बे यावरपा स्माइल लाइजे अदुगा फंगोदन तबदुगी दि इशू सिंग द सोरान बे यावरमे अदुगा खरा अखोइ स्ट्रेटजी सोइबनि खंगदे अदुगा अखोइ अखोइ याथोकपा चार्ट तो खिरन सो मई ताहोदुम खंदे मी कनो ससेन तो वाइज लुइदना अदुगा साइगी इहोम लागा नेमथगिबा हाइब पोसिदि यूनिवर्सल जो रंगने खोइ सिंगा तो सो रमोय तसेना मै अपराइजिंग लागा कनो यूनिवर्सिटी होक पसा गन मैम सरा सुदि थादोलसिन की भो अदु हो यावने अति फ्रांस का होगिबा स्टूडेंट मूवमेंट लागा सुदि हॉलिडे मतम योरेना थादलेन नेमथगिबा अदुम पोसिटिव महम गनेबगी ओइ पोने दुगा नेमदगरे हाने इशुरु लोइसिनगी मे जम कमगु से चाउथ्रोबे हाजि अखोइ जरा लालहौवी गनो सि लोइगरे हायादे इरांग याम थोक्त्रे हागस लोइगरे हायादे ना माइ तो मनुन सुम लेजरगा गनो सि इशुरु रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द लोइगरे अखोइ याना पोर्क ना अखोइ सि उटकोवाइस न खरदि यारेगो उटकोवाइस तमो सि मतंगदि क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ने सी ग्रबने सी बफमसिदा अमुक तपथबा अमुक हाइगतपा अमुक तपथबा इसी anyway mafam khuding ta thogusu haiba particular issue si masi tapthaba haiba pose akoin accept to phum thokpro thok tapthaba hi ai tapthaba bai khala gen supreme court yore na supreme court yaw kan sa verdict birak na haji case sari sada kan sa case moi logi heda khudak heda summary court magna the na ta se na moi defend handoi ni ma so nang hai ma mana ma chuma ba hai kan sa chumdre haiba establish tor matung dra
punishment lakdoina na soiba hisi kana su life and death ni ko mai ama su ken ma America yam to thui mo yam khara hena ta ko no na ba mi jail ku jahi kun le kan da maran le den thalo ko ba sum he yaw rina sum so yaw da na ba adre kitang cosplay kha yaw when kodak ta maran le don ka tho ha du su adang ni pel ga su e maran le der di heavy por ama jaina si me am lo na ko na khoi modern jurisprudence da hainarina innocent until proven guilty na ari portugi allowance thambai mo da ran khale ga akhoi judicial process chathan manga me da si me am yum na portugi HR na portugi judicial process chathai se sibo farbar khale aruga judicial process si taptha gidana ba hagi justice to delivery to loidring da tokthok gidana ba gi mo kitang sai pressure sum thamba aruga ta sen id issue solution gi bani te ngal na te khale aruga issue gi result phangodra ba isu phangode jo higher rank khale sibo yok leidra nonsen matang sta khogi sabren to jeng ta wan highway sida yes yam sume koi Imphal prepress ki da moi herojit ki matang da mai confession am tawgi dugi duna su aziki mayo nam laktana amu reopen to rei ne ba hujik yam luri se sangraba aikoi gi fake encounter gi period matam se dei sida politician amana madu gi mayuk ta wa phajana thengna ba ngam gi der ne haron so ngam ta koi ji phakan na raga koi ji yengmam change ba ngasi sida leiriba tasengna political class in masi matum chathan gi private question sine ba sina larger question ne ba si nei na gadau ne ba si ngasi khoina kano khoina di kano di aina sum ai gi individual kano om daina sum haibe wan masi ai tasengna debate to honing ba ai khoi gi puwari da sigum bot tangka kharada sumaina chathan gi ba se kana gumba luchingbi political class leiba mayam sina ton gi bra should be a bigger debate leibak na torgan nan nai ne raka na masle another 1-2 years chatha gadau madu akoi gi working committee of apun balu kumba organization mayam EEVFAM leri HR leri tongan ton joint coalition force me sugum mat to hubot phagne ba maram ding asai ain haije bado taseng na hat pa yabagi permission si pira kan leibak sida chatha gi bra haibe se si makhoi sina sifai sina tawgine harga makhoi singe ayaba natra makhoi sengchen yaw yaw da brai sidi akoina nei na hodur dimasu walahu nge ba mo sing no hai lithu o chen gi ne maduna behind the force ori masuna maram di assembly da phau da madu gi kano da wangang gra bane ba aduna akoina haijin ngi na adugum da akoi gi leiri ba mayam sina su larger debate am tor kan da madu gum gi political sanction yaw bra matam du da institutionalized to jike do wain of fake encounters amatang gema rabina sanjit thokraba matung da ai haijeri sini october da november da amu hale adugi mathang da su yam hale ba misi mathang phana yam hale ba akoina chief minister ga moigi akoigi working committee of muluka wari chana matam da andro sanapart ki case to line ha ba aduna takpadi karino leibak sida tawri se aduda general ba sifai army do koi thira lainung da leju tanar phaga dong nemni general oigera amang oigera human home minister oigera ama tawgera tanaba tabane ba ma koi thiraga ma puthoga ma lotna lehir lining lesu mandire chikto ma je puthok tare dana nang sumai nam tawni bo nang tawdi yaro haibam di changi dana adu gumbugi political will ama leinena ba adu gumbugi political establishment ama leinena ba afaba mi khansi leibaki mamang thoki phattaba to mayam se makoi su dan DP ba ngamba leibak tungi khoi safa ga doba adu ngo taw ai wafam do pamje ba adu yamna maru oi handaki issue se ko framework agreement su maru oi adigi khoi fake encounter gi oi adu ga ai ngasi budi koi naina de corruption su number 1 corruption su mulak sege adu ga johnson maru ina khoi mi mako apan phangi se khoi airswell khoi kano tomisna high school dei phangmu se masi post CBI de ticket hangren ticket ga tumi na mu lekre Manipur da achau achau issue me am to min level fum level na yes jam chume la point lak se what was the statement given by koi Lalu Prasad na mana Bihar gi Lalu Prasad for the scheme na ma kayen tawgi ge ba matam du mana hairi CBI se CBI means Corruption Bureau of India hai ba adu mana hari do apang mane ne lawro ko su mana ngangi du di in some way or the chumme ha ba akoina madugi magi cynical oiba oidabadi amane political power amana class amana CBI si back to dragadi act of deba sidi chuma wafam neba kari no khangdragi kuina kumpuduna leba ke se personal enmity dagi khangdi amade oda tawhange harigadi mikup amada sarkar sina power sina leiragadi tawhange ba aduna masigum mayam se haziki political class gi masigi
back the Malay Tragadi CBI should act of the independently. Ado the political classing the most pressure people matok juta have ni ado renu aro bona renu di khangja ning si hauski ohum si Manipur Parjam yamna su thamu da yam sogorpo mayam lei maduda matam dugi oi film na madu license to kill pi ke brana Johnson habi su yam sing ningai oiba adaga yamna khana ningai ohum madi oire ado aro boina fake encounter gi ngasi sangsal libo khongjang da Manipur Parjada kari bahum thambini Hambada ainam kano jam khoigi dajon sanna haibiri bido 2009 23 July incident matung dagi defense encounter si lekure haibani ado masi aina ekhoina khoigi data collection khoina si case ta paijabani na 2009 10 11 12 13 14 phawba am ha li tamo akoi data collection ha liba fan counter do isa du sumaina chingtho ka khimni haibaji akoi da case adugi proof to leje aduna akoi case asisu 1979 daina 2012 phawbagi case ne 12 ki March phawbagi case ne adui makha tabasu mayam ma lae tamo aduna akoi di 23rd incident matung da ho khar di lepi haibadi adubu yamna case yame ai masing exactly haingamdre yamna yami adubu aina ngasi praja mayam da ekoina hoi hatak sahi amani sidi khar lep khre akoi makha ta na khoi tabasu phangdre masimaksu akoi gi achauba mayam gi hona zaman 23rd incident gi hona jariba ihoriba iho aduga mani akoi gi ifam nasu Supreme Court ta thariba si casing si achauba contribution mayam gi apunba social akoi gi civil society mayam hona minaraga akoi puliba ju akoi ifam khatana te petitioner na akoi ifam da petitioner number 1 adu HRN na petitioner number 2 ne haizabai wani sidai sida akoi khaktagi oiba sunate sidai civil society gi chauraba mayam gi apunbagi makhoi gi pangbirak paduna ngasi akoi ngambani aduga Supreme Court ta akoi damakta ju just oibiriba akoi gi Colin Golzavis Human Rights Law Network yam chaungna akoi gi damakta mating pangbi adubu aina ngasi praja mayam da akoi na haijaning badi iphongi oiba fe encounter any protest or any agitation ama chathaba matamda akoi Manipur da laiba organization khudimak se akoi che lingzen manam bas yamna wale koi united sungai oide aduna posa amaka changsaliba iho asida akoi khudima any issue oigera as akoi framework agreement oigera fair encounter oigera changsan bani organization khudimak se akoi punna chamina bas yamna dakar oi asina tan adu yawgra gadi adu yawga gi haibagi posa anka akoi organization da akoi di icham chamna manungi oiba kai kaisu khangde kaisu ude as a victim as ama oina ai khoididi icham chamna thokjarak bani organization gi leiriba magi manungi kai pot leibuna khoi uzade adubu aina ngasi impact tv ngasi khudong sabje lojaraga satmin nariba khongchat asi ani lakpiba Maira Pai group to oijasanu civil society organization oijanu student organization oijanu aikhoida pangbira pasigi damakta lauminasi chapminasi haibado akhoi any welcome tawje masi mayamna su makha tana akhoibu mateng pangbiu aduga chatliba khongthang ase iphong khaktagi victim imung khaktagi nate Manipur gi achauba mai pakningai gi lambido aikoi chapminasi mayamna support pibiu haibase ena ngasi yam ngati maramdi issue sing si masi amada tramade thopa ya potina sangsil bi housda masi tasan eye opener ni aduna issue sing the mai park gadi masina lemhoriba akoi isa issue mayama families mayama thousands of families mayama kalakaduriba yamna akoi gi life changing oiba instant event to oigadori ni da masida any support pibiu laiba myam gi khongjang ni ihoni masida aina sangkre ma sangkre khokre habagi divisive policy lebignu united we stand, divided we fall. Haba wafum si that sangsan mina sebni ni waklun diam pajai yam ngai ngasi hagan te bikhal gi mangoi na maru ina framework agreement masung fact encounter gi wafum amna public issue ina putropos gi matang da khandan na bada saruk abirba koi tamo PRADEEP PHANJOUBAM editor Imphal Free Press Johnson ELANGBAM president United Committee Manipur RENU TAKHELLAMBAM president EEVFAM Extrajudicial Execution Victim Families Association Manipur ahombo amukana thagasa photoksari loina na Mating edition is in the Manipur Fabi on a day being Tabiba Punam Take kind of Yatam is it.